Arratsaldeon eta ongi etorri uztaileko ohiko udalbatza honetara. Besterik gabe, udalbatzari hasiera emango diogu. Arratsaldeon. Lehenengo puntua 2024ko maiatzaren 30ean egindako bileraren aktaren zirriborroa irakurri eta onartzea bidezko bada. Aktaren inguruan, norbaitek zerbait esateko, ez? Bigarren puntua, udaleko langilei ordainsariak igotzeko proposamena ondorio ekonomiko eta sozialei aurre egiteko zenbait neurri luzatzen dituen ekainaren 26ko 4/2024 errege lege dekretuan ezarritakoaren arabera. Bai, arratsaldeon, estatuaren aurrekontuen baitan langileen soldatan egoeran ehuneko 2 onartu zen eta gaur proposamena bozkatzera ekartzen dugu. Ez dakit norbaitek zerbait daukan esateko, gai honen inguruan. Ez. Bozkatzera jarriko genuke orduan, aldekoak. Aho batez onartzen da. Hirugarren puntua, udal araudi organikoaren aldaketa hasierako onarpena. Dakizu emez da, 3., 4. eta 5. puntuek lotura zuzena dute, teruitzen bazaizue naiz eta gero banaka bozkatuko ditugun azalpena batera emango dut. Dakizu emez da, udalaren berrantolaketa martxan jarri genuen, duela hilabete batzuk, eta ondorioz, hemendik aurrera, orain arte sail bakoitzak bere batzordea zuen, eta hemendik aurrera 10 batzorde izatetik 3 batzordetara pasako gea. 3 batzorde hauek, herritarren batzordea, lurraldea batzordea eta antolaketa batzordea izango dira. Herritarren batzordean euskara, kirola, kultura, gizarte zerbitzuak, berdintasuna eta enplegua egongo dirateke. Lurraldea batzordean hirigintza zerbitzuak ingurumena eta udaltzaingoa, eta antolaketa batzordean langileria, idazkaritza eta ogasuna. Esan bezala, irailetik aurrera, funtzionamendu berri honekin egingo dugu dan, 10 batzordetik 3 batzordetara pasako gera, eta horrek aldaketa batzuk eragingo ditu. Esan bezala, sail gehiago egongo dira batzorde bakoitzean, eta horrek baita ere, karriko ditu aldaketa batzuk, alderdien ordezkaritzan. Hemendik aurrea, alderdi bakoitzak 2 ordezkari izango ditu, Elkarrekin Podemosena salbuetsita, kide bakarra delako, baina 2 ordezkari izango ditu alderdi bakoitzak. Horrez gain, esan beharra daukagu, langileria batzordean, hau landu zen batzordean, Eusko Alderdi Jeltzaleako kideek proposamen bat egin zutela, eta proposamen hori idatzita eraman genuen hurrengo batzordera. Zehazki, eskakizunak ziren batetik batzorde hauetan informazio gehiago landuko delako tresna garrantzitsua izango den kudeak eta txostena hilaren 10erako izatea eskuragai. Bestetik izango ditzake orain arte batzordetako deialdia 2 egun oso lehenago izaten zen, baina orain 3 egun oso lehenago eta eguardiko ordu batetarako izatea eskuragai informazioa, eta azkenik baita ere proposatu zuena edo eskatu zuena zen dieten kontua. Esan dizuedan bezala, orain arte 10 batzorde genituen, eta dieta, baita esan, 10 batzorde hauetan jasotzen zen. Orain batzorde kopurua 3 murrizten dugunez, eta lankarga askonditzen denez, adostu deguna da, 2014tik indarrean zegoen 80 euroko dieta hori 160 eurora pasatzera. Beti ere 800 euroko hilabeteko tope batekin. Hori da langileria batzordea emantzana, eta hori da alderdi proposatu zitzaiena. Baita ere, honen barruan, esan beharra dago, proposatu zela alderdi bakoitzeko batzordetara joaten den alderdi bakoitzeko kide bat gutxienez liberatua izatea. Honek esan nahiko dukena da, horrela, gehienez ere beste kide batek kobratuko duke dieta edo. Hori da pixka bat berrantolaketak nagusiki ekarriko dituen aldaketak edo. Ez dakit, gai honen inguruan, zalantzarik edo, bai.
Sí, Arratsaldeon, muy buenas tardes. Antes de pasar a exponer el posicionamiento del Grupo Municipal Socialista con respecto a los 3 puntos que usted ha indicado, sí que quería hacer una matización con respecto a lo que ha dicho usted en el último momento, donde indica que cada partido político, de los que tenemos 2 representantes, uno al menos tiene que ser liberado. Eso, salvo que yo esté equivocado, en la propuesta que se trae hoy al Pleno no viene registrado así. Bueno, batzordean esan genuen, idazkariak esaten zu da horrela ezintza da idatzi eta ekarri proposamenean, baina aktan jarreta uste genu da hori zelako proposamena eta hori zelako hitz egin genuena. Batzordean egon zinaten. Sí, sí, no. En la comisión se diría eso, pero hoy lo que vamos a dictaminar es lo que aparece en el documento. Baina esan zan dokumentuan zergatik ez dan azaltzen. Esan zan, idazkaritzatik esan zitzaigudako hori ezintza da jarri gure konpromisoa zada, eta orduan aktan gelditu zen gure konpromisoa zada, bitkidetatik bat, zera. Eso me parece muy bien que sea su compromiso, pero si el dictamen dice que tienen que ser 2 representantes por partido, independientemente de que sean liberados o no, o por lo menos no especifica expresamente que tengan que ser uno liberado y el otro no, es lo que vamos a votar hoy. Baina, kontua da, bozkatzen dugu gauza bat, gu esaten deguna da, konpromiso bat adostu dugu da, eta hitzein dugu da alderdien artean, eta hori izan da batzordean hitzein genuna. Hori da. Hori da, eta hori da adostu zana. Hasta ya me enseñaron ustedes ese acta, pero que yo sepa, el Grupo Municipal Socialista no se posicionó ni en contra ni a favor porque eso no se votó. Bueno, ez baden bazaudete ados horrekin, jakinarazi, baina hori hasi gaina. Sí, no es que estemos de acuerdo o en desacuerdo. Tráiganlo ustedes la propuesta o lo incorporen en la propuesta. Esan genuen batzorde hortan. Idatziz ezin dugu jarri Unaiek, esan zudako Unai idazkariak hori ezintza da jarri urratzen zirelako zinegotzien eskubideak. Esate genuna zan, alderdiek daukagun erantzunkizunaren baitan, bi kidetatik bat liberatua izatea zentzuzkoa zada eta hori da proposatzen genuena. Ez daudako ulertzen, bestela, zuen kasuan bi liberatu eukita, liberatuak ez diren bi pertsona eramatea zea, ez daudako ulertzen eta hori da zentzuzkoen eruditzen eta hori da planteatu genuna. Hala ere, desadostasuna bat makazue, azaldu ezazue desadostasuna, eta zatuko dugu. No, pero vamos a votar lo que aparece en la propuesta. Bai, vale. Baina beste ere esan genuen. Sí, pero pues propónganlo, pero si jurídicamente no es posible, pues se comentaría, pero que no se tomó ningún acuerdo. Ez dakizu batzorde hortan zina, besteak. A ver, yo sí, que si ustedes quieren actuar de esa manera, me parece perfecto, como han actuado incrementando el porcentaje de liberados. Pues me parece perfecto. Eta zuek urrengo unean bertan onartu zenuten, Osea, esaten dezue, como han actuado incrementando, baina zuek urrengo egunean bertan, eta gainera atzera, con carácter retroactivo. Carácter retroactivo fue propuesta de ustedes. Bai, baina esan nahi dizuetena da, zuek hemen agertu zen justen zalantzak, eta gero urrengo unean, lehenengo gauza egin zenutena zan, eskatu liberazioa eta gainera con carácter retroactivo, Osea, No, perdona, no. No solicitamos nada. Lo que solicitamos fue lo mismo que se proponía para todos los partidos. Y en la propuesta ponía desde el 1 de junio. ¿Sí o no? Pues ya está, sin más. Nosotros no pedíamos nada. Era lo que venía en la propuesta que se aprobó. Baina eskatu zenutena izan zen, besteak bezala, baina hau da, guk gure proposamena izan zen, baina zuek etzen diotela uko egin. Hau da, proposamena onartu entzen dutela. Zuek etzen duten uko egin, zenuten esan nahi zuek, uko egiten diegu zeai. Zuek onartu zenuten. No nos abstuvimos. Astu nituen zenuten, baina urrengo egunean, etzen duten esaten nahi zuek, zalantza dauzkagu, atzo astu nituen ginean, eta momentuz ez dugu liberazioi hartzen. Al día siguiente nos estaban pidiendo que tuviéramos que dar los datos de la persona que iba a ser liberada. Baina esatia bazenikaten ez etze, Esatia bazenikaten uko egiten zerioten da, Hoy posible ez dute baita ere, Elkarrekin Podemosekoak uko entzion bezala. También ustedes podían no haber propuesto subir el porcentaje de liberados. Baina goain dugu, de proponerlo. Baina kontua da, guk egin genuna da. Proposamena ekarri eta horren alde bozkatu. Zuek esaten zenuten abstentzioa, baina hurrengo egunean liberazio hori hartzen dezu. Hoi da esaten nahi gana.
tiene la opción de decidir cómo quiere organizarse. Y si mal no recuerdo, la anterior legislatura, ustedes siempre decían que cada partido tenía potestad para organizarse a su manera. Y ustedes, déjeme terminar, por favor, y ustedes que tenían más de un liberado la anterior legislatura, que tenían 1 y pico también, ¿no lo cubrieron entre 2? ¿Entre cuántas personas lo cubrieron? Dígame usted, ¿entre cuántas personas? Déjeme hacerle la pregunta. ¿Entre cuántas personas ustedes dividieron sus liberaciones? Liberazio berdina zan, 3 pertsonen artean, baina liberazio berdina zan, Bai. ¿Y la seguridad social? ¿Que pagó este ayuntamiento? Porque no es lo mismo pagar una seguridad social que pagar varias. Entonces, y así se estableció que cada grupo podía organizarse de la manera que lo considerara, nosotros exigimos en esta legislatura la misma organización. Y en ese sentido, si el secretario ha dicho que no se puede meter eso en la propuesta y ustedes no lo han incluido, porque, oye, podían, independientemente del criterio del secretario, traer otra propuesta, que no será la primera vez que se hace, pero no se ha hecho. Entonces, una de dos, o aceptamos la propuesta que dice el secretario y cumplimos lo que él dice, o se trae otra propuesta y se vota lo que se dice en la propuesta. Ahora, lo que no vamos a admitir es que se traiga otra cosa que no es lo que pone en la propuesta y que aquí ahora in voce se diga otra cosa. Si ustedes quieren dejarlo para el siguiente pleno y traer otra propuesta, estaremos encantados. Pero esa es su opción. Lo que no vamos a hacer el Partido Grupo Municipal Socialista es votar una cosa que no es la propuesta que se trae. Y las comisiones son informativas. Aquí es cuando se vota. Y aquí votamos la propuesta que se trae, con el texto que pone. Y si no, pues les invitamos a que en el pleno de septiembre traigan, y desde luego no van a decidir ustedes cuál es la organización del Grupo Municipal Socialista. Eso ya se lo decimos claramente. Ez da gure asmoa, eta ez da gure asmoa, eta ez da inondik inora ere gure nahia. Guk esan dugun gauza bakarra, da, guk esan dunean berak, guk ekarri genula liberazioen igoeren proposamena, zuek esan zeutena da, asten dituen zinatela. Baina hurrengo unean bertan, juntzen den liberazioa iskatzea, hori da esan duten gauza bakarra. Eta gaur bozkatzera ekartzen dugun puntuaren inguruan, bozkatuko dugu ekartzen dugun puntua. Baina bai langileria batzordean, eta gaur berriro esan dut, alderdiek erantzunkizunez hori komentatu zen langilerian. Hala eta guztiz ere, puntuan ez dalako jartzen zuek, nahi badin badituzue, liberatu bat ekarri beharrian, 2 ekarri liberatu ez dienak eta dieta kobratu, legez posible dezue. Baina, hoxe. Pues como legez aldegu, ingo dugu, konsideratzen deguna, batzorde bakoitzean, eta horre izango da, alden neurrian. Decía que como efectivamente legalmente se puede, lo mismo que ustedes decidieron tener más personas apuntadas en la seguridad social y este ayuntamiento durante 4 años ha asumido esos gastos, lo mismo que en esta legislatura ustedes en lugar de estar al 100% se han dividido las liberaciones como ustedes han considerado y han tenido hasta una persona, si mal no recuerdo, que tenía una dedicación sin estar en ninguna comisión designada como presidente. Y eso, oye, nosotros lo hemos respetado. Entonces también les pedimos que ustedes respeten en la misma medida y ahora no carguen en nuestro grupo cosas que ustedes vienen haciendo. Porque, oye, o estamos todos a una o rompemos la baraja, como se suele decir. Nik nahi nuen proposamenan inguruan orokorren hitz egin. Nik usteet, zaila da, horren berri hori berrartzea, baina gaur ekarri nahi genuen gogoeta zen, gizartea azken hamarkada honetan asko aldatu dela, transformazio importanteak eman dira, pandemia bat izan dugu tarteko, horrek nola bat baitere gure hartu emanak eta elkarrekintzak eta erlazioak ere mugatu ditu, modu telematikoa bapatean sartu zaigu gure bizitzetan. Alegia, transformazio asko eman dira oso azkar, eta iritu zaigu administrazioa gelditu dela nola bat aurreko mendeko egitura batekin, aurreko mendeteko funtzionatzeko modu batekin, eta administrazioak ere behar zuela eguneratze bat, eta behar du nola bateko transformazio bat, Orduan, guk urtarrilean gobernu taldearekin adostu genuen akordioan, puntutako bat zan bat eite genula, handoengo udalak behar zuela transformazio bat, behar zuela adaptazio bat, eta ikuste genula ezinbestekoa, bai, barrura begira, alegia, barne kudeaketan ezin genula departamentu estankotan funtzionatzen jarraitu, elkarri bizkarra emanda, baizik eta modu transversalago batean edo lan egin behar genula, eta hori guretzako garrantzitsua zen,
Eta baita ere kanpora begira, ez? Nolabait errazteko herritarrei begira ere, pues, gertutasun bat, eta nolabait burokrazia handi hontan ere, nolabait simplifikazio bat, eta behin gana errexago iristeko, ez? Orduan adostu genuen ura, eta gaur ekartzen dugu proposamen horren garapen bat, ez? Eta nire uste garrantzitsua da, nolabait ez dut esango konpontzen dituenik administrazioa dituen arazo guztiak, baina bai nolabait saiatzen da arintzen, edo desburokratizatzen, edo modernizatzen Andoaingo udala, ez, kasu honetan. Beraz, funtzionatzeko sistema horrek bai barrura begira eta kanpora begira uste dugu ekarpena ekarri ditzakela, eta horregatik gure aldeko bozka. Ekartzen dira proposamen ezberdinak baita ere, batzordean eskatu genuen, guretzako oposizio gisa, garrantzitsua zala, informazio ez bezperan, o ez egun gutxiko margenekin, baizik eta kudeaketa txosten hori garaiz, alegia hilaren, lehenbiziko 10 egunen baitan gehienez jasotzea, gure oposizio lanare alik eta duinena egiteko, eta proposamen hori jaso da, eta beste milaka xetasun txiki jaso dienak, ez? Beraz guk aldeko bozka diraziko dugu modernizazio eta bide hortan, bide berri bat ematen digulako, eta liberazioen inguruan bai gustatuko litziakela argitzea zinan gure postura EAJ bezala. Guk argi ulertu genuen, eta idazkariak ala dirazizuelako, gaur bozketara jartzen dugun arau hontan ezin dela zehaztu parte hartuko duten zinegotzien rola, edo egoera laborala, edo halako limitaziorik. Guk bai ulertzen dugu muga legalez gain, badagoela beste nola etxeko muga bat, ez dakit etikoa esan, edo zentzuzkoa esan, edo, eta guk EAJ bezala bai ulertzen dugu, eta bat egiten dugu, gure taldeko norbait liberatuta baldin badago, ulertzen dugu liberatua dagoen pertsona horrek udalgintzari dagozkion ekimenak, edo lanak egiteko liberatu dela, eta bertan egoteneko bermea edo konpromesu hori hartzen dugu, eta bigarren zinegotzi hori izango da, liberatua ez den beste zinegotzitako bat. Ulertzen dugulako ala izan behar duela, gertatu daitezke modu excepzionala diran momentuak, o behintzat gure irizpidea izango da. Saiatzea bermatzea, beti ere gure zinegotzitako liberatu bat bertan egotea, eta bestea liberatu ez den zinegotzi hori osatzea edo laguntzea. Ulertu da, mintzat zein da EAJak ulertzen duen, naiz eta legez ekartzen duguna dokumentuentan argia esan, eta bat egiten dugu, ez dugu ukatzen idazkariak dion kriterioa, baina bai hartzen dugula konpromezu politiko hori hortarako. Gure aldetikan, berrikuntza hau urteak daramatzagu eskatzen, eta pozik hartzen dugu martxan jartzea. Orduan ez dute gehiago esakondu nahi, Andonik Imanolek esan dago hitzetan uste dugu onura izango dela, bai udala eta bai biztanleentzako. Gero beste eztabaida hau, badakizuenez, nik liberazioari uko egin diot, eta baina, hala ere, esan nahi nuke, talde txikientzat, gure kasuan adibidez, zinegotzi bakarrekoa, proposatzen den 26ko portzentaiaren liberazioa txikia dela. Zorionez, nik ez dakat lanea jun beharrik, nire denbora librea honetara dedikatzen dut, baino datozen legislaturatan egoera hau errepikatzen bada, zaila izango da zinegotzi bakarra dun talde politiko batentzako udaleko lana zarduratzea. Orduan ikusiko dugu hemendik aurrea nolako lana eskatzen duen udalarak eta agian proposamenen bat egingo dugu aurrerago. Argitzegatik, idazkaritzatik adierazi izan bakarra izan zen, udal batzarrari dagokiola talde politiko bakoitzak daukan kide kopurua erabakitzea, eta hortik aurrera araudiak zehazten duna da, udal talde politiko bakoitzari dagokiola zehaztea, talde horretatik ze kide egongo dan, kidean hitzeko organo bakoitzean, kasu honetan batzorde bakoitzean. Hori ez besterik, izan zen, idazkaritzatik esan zen. Bueno, yo lo que quería era trasladar el posicionamiento ahora del Partido Socialista en los 3 puntos comentados.
Bueno, para el Grupo Municipal Socialista era capital que este proceso de reorganización se pusiera en marcha. Así se plasmó a propuesta del Partido Socialista cuando adquirimos en el año 2022 el compromiso para la nueva legislatura de, una vez acabado el proceso de OPE y estabilización, el realizar un estudio organizativo del Ayuntamiento. Compromiso, por cierto, consensuado con el Comité de Empresa y aprobado por unanimidad plenaria el pasado mes de septiembre del año 2022. Apostamos firmemente por implantar herramientas que nos hagan ser más eficaces en la gestión, modernización de los procesos y procedimientos de trabajo y, sobre todo, mejorando la interrelación departamental a través de la transversalidad y de la búsqueda de sinergias entre ellos. Desde el Grupo Municipal Socialista consideramos que reorganizar este ayuntamiento, como ya se ha hecho en otros tantos de la Comunidad Autónoma Vasca, no solo es necesario para mejorar el día a día de nuestros trabajadores y trabajadoras municipales, sino también lo vemos necesario como una herramienta más para la mejora de la calidad del servicio que como Administración local debemos ofrecer a la ciudadanía de Andoain. Sin embargo, como conocemos la experiencia de otros ayuntamientos, sabemos que este tipo de procesos no es una varita mágica. De nada va a servir que demos pasos de mejora en la parte técnica si estos no vienen de la mano de un profundo cambio en la actual organización política de H. Bildu. Lo venimos diciendo repetidamente durante los últimos plenos y como ejemplo de la desorganización política que hablamos, qué mejor ejemplo que la gestión de este mismo procedimiento. Debido a la desorganización política hemos tenido que dictaminar propuestas de tal importancia como puede ser el cambio del ROM. Y voy a usar las mismas palabras que el señor Álvarez usó en la comisión para definirlo como corrica eta presaca, corriendo y con prisas. Han necesitado celebrar una segunda comisión fuera del procedimiento habitual, con todo el trabajo administrativo que ello conlleva, para volver a traer no solo los temas de decisión política que no se habían contemplado, como por ejemplo la cuantía de las asistencias, sino también los compromisos del acuerdo, como los plazos de entrega de la documentación. Una gestión deficiente y, en definitiva, un mal comienzo y un peor ejemplo. Si lo que están tratando es de reducir la burocracia para reforzar la eficacia y la eficiencia de la actividad política y técnica de gestión. Respecto al procedimiento que se ha llevado a cabo junto con la empresa que han subcontratado para hacer la reorganización, desde el Grupo Municipal Socialista hicimos dos reivindicaciones. Una, la constitución de una mesa político, sindical y técnica, donde poder tratar aquellos asuntos que fueran necesarios con el objetivo de alcanzar consensos. Así se venía trabajando la pasada legislatura con otros asuntos de calado interno, como fue la valoración de puestos de trabajo. Y dos, involucrar y hacer partícipe del proceso a todo el personal del Ayuntamiento. Para EH Bildu esta propuesta le pareció totalmente fuera de lugar. Pero el tiempo nos ha dado la razón, porque si bien las propuestas que hoy se traen a debate van a contar con una amplia mayoría, estas han venido predefinidas y sin capacidad de participación, no al menos con el primer partido de la oposición. Estas llegan aquí poco menos que atropelladas. A pesar de todo ello, el Grupo Municipal Socialista va a votar a favor de la reorganización. Vamos a votar a favor de los puntos 3 y 4 y respecto al punto número 5, el relativo a las cuantías de las asistencias y por coherencia con nuestro voto relativo al incremento de liberaciones del pasado pleno nos vamos a abstener. Porque, insistimos, consideramos prioritaria la puesta en marcha de este proceso y esperamos que para lo sucesivo se trabaje de otra forma estos temas, porque tengan por seguro que esto solo es el principio de los cambios que este ayuntamiento va a tener que acometer más pronto que tarde. Bueno, argitze aldera, badakizue ezoiko batzorde hori egin genula, aurreko batzordean, EAJ-ko ordezkariek, proposamen horiek nahi zituztelako uztaileko plenoan ja bozkatzea eta onartzea, eta horregatik, eta nolabait esan guk ikusten genudako bide hontan adostasuna eta guztien ekarpenak sartzea garrantzitsua da, horregatik egin genuen ezoiko batzorde hori, eta gaur saiatu naiz azaltzen hori, eta hori da azaldu genuen azkeneko batzordean astelehenean egin genuen. Ez dakit besterik, zuen aldetik. Bueno, en esa comisión, según yo pude entender, las propuestas o esas aportaciones ustedes ya eran conocedores de ellas. Y lo que yo entendí en aquella comisión es que se iban a plasmar en el acuerdo. Llega la propuesta incompleta a la comisión, pero es uno de los ejemplos. Ha pasado en comisiones donde se presenta una propuesta donde el propio presidente de la comisión la vota en contra. En otra, por ejemplo, se presenta un documento, precisamente el que vamos a votar en un punto posterior en este pleno, un plan de racionalización de recursos humanos, donde se presenta un documento modificado en la misma comisión con modificaciones en 8 de las 12 hojas que lo compone el documento.
Hombre, nosotros lo que reivindicamos es que se sea más rigor en el trabajo, que haya pues eso, más rigor, más trabajo, lo que ustedes llaman trabajo de cocina. Hene sartuko zuen jokun. Osea, ez dakit zuen jarrera hola izango da, eta zuen. Osea, hemen lana egiten da. Eta behin baino egiten esan dezue lan gehiago. Lana egiten da. Eta aldaketa ikusiko dira, eta zuen legealdin bukaeran esagen dizuen bezala, hemen ikusiko dira. Orduan, batzorde eta eraman dian bezala, dia lan batzuk, egin behartzianak duela urte asko. Eta esan dezun bezala gero bozkatuko dugun puntu batena, zergatia ere esango dugu. Orduan, ez esan hemen ondo gaizki, hemen alegintzegea aldan hobeten egiten. Eta bestetikan esan dezuna zu hasieratik, zu esan zenun gaina hasieratik, bestera bate egin behartzala berrantolaketana eta dena zen bestela, ikusirian bezala gauza, por supuesto, bai, zerbait berria da. Andoain udaletxea zion estankatua lan egiteko eran 40 urtetan. Eta hasigia era batean beste 100 udaletxe bezala Euskal Herrian. Bai daudenak EH Bildukoak, bai daudenak EAK PNV eta bai daudenak zuen partidokoak. Eta mila aldez esan dizuegu, nire zuen guztitan guri galdetzeko nire gana, behin etorri zate. Esplikazioak eman zidaizkizuen nola zijuan, saio guztik jaso ditugunak subkontratatutako enpresarekin. Eta zuek bakarrik etortze zatena da batzorde eta esanez hau gaizki. Hoi baldin bada, zuen aportazio ona udaletxe honen berrantolaketantzako, zuek ikusiko dezu horrela. Baina oraingoz egiten egean bezala eta langileekin egiten egean bezala, gutxienez, parte hartzen edian guztik, ondo iten edia eta ikusiko dia aldaketak, eta ikusiko dia ere politikoki. Orduan ez hasi oraindik, hasi baino lehen ez galeako hasi, metiendo ni la mierda todo el rato, zen ez da horrela. Osea, azkenian, ikusiko da, berrantolaketa hori zuek eraberdina ingo zenutela. Zen udaletxe guztitan berdin eginda. Gu ez gaude zerrez asmatzen nahi, eta ez da ez dugu nahi zuek aparte gotea eta zerrez. Nahi zuen guztia, maia gainean jarriko da. Baina maizerez, berriro ez esan lanik ez dela egiten. Vale? No desvíes lo que es el trabajo técnico con el trabajo político, que es lo que estás tratando de hacer, y no es así. Nosotros os hemos solicitado reuniones para que se nos informaran y ustedes nos han informado, pero ustedes tienen el mando político, la dirección política, son ustedes los que tienen que gestionar, que consensuar, que trabajar las propuestas, no la oposición. La oposición se tendrá que posicionar, pero cuando le llega la propuesta, evidentemente. Y a ver, el que se ponga el proceso de organización en marcha fue un acuerdo, como ya he explicado en la exposición, que se ha acordado por todos en la pasada legislatura. Evidentemente, en la pasada legislatura, en este ayuntamiento estaba inmerso en otro proceso interno bastante potente que tuvimos que entre todos sacarlo adelante. Ez dakit besterik, nahi inguruan, bozkatuko gintuzke orduan puntuz puntu, bai? 3. puntuan aldeko bozkak, Hau bat ez onartzen da. 4. puntuan aldeko bozkak, Hau bat ez onartzen da. 5. puntuan aldeko bozkak, Gehiengoz onartzen da. abstentzioak, Seigarren puntua, giza baliabideak antolatzeko plana onartzeko proposamena. Puntu hontan, esan Andoainen, ez behar ezberdinak gertatze zianen herrian, zerbitzutako saiak eragite zienai, burua bakarri zegoen urte osoko guardietan. Orduan, legealdian hasi ginenean, ikusi izan, langileak eskatuta, eta saiak eskatuta, refortzu bat beharko zala guardien asuntuan, eta orduan, bai langile eta komitarekin landutako, eta politikoki, landutako gaia helduaz,
erabaki izan, eta ikusi izan, ofizialen apoioa izan behatzula buruak guardien gaia heltzeko. Orduan, gai hontan adostu da azkenean, bi ofizial izango diala buruari lagunduko diotena urte osoan guardiak egitean, eta horrekin batera ordainsari bat edukiko dutela. Orduan gaur proposamena ekartzen dugu bozkatzera. Bueno, no voy a repetirme otra vez en lo que había comentado antes. Este era uno de los ejemplos en los que nosotros no estábamos de acuerdo en cómo se había realizado, pero vamos a asumir la responsabilidad que el equipo de gobierno no ha sido capaz de asumir políticamente en la gestión de este asunto, y el Grupo Municipal Socialista entiende que es necesario que se apruebe este plan de racionalización de recursos humanos, y nosotros vamos a votar a favor. Guk bakarriken adirazi, batzordean egin dituen ekarpenak edo zuzenketak onartuak izan direla, eta aldeko bozka emango dugula. Bakarrika, hasia esaten den bezala, langilea eta sailaren eskakizuna izan zen, langile honek 7 urte zemakizkin urte osoko guardia bere gain hartzen, eta horren garrantzitsua ikusten baldin bada orain, eta gai, eta berandu ibiligia gai izan dugia urtebeten egitea, ezakit nola izian gai izan, aurreko 4 urteetan, hau aurrera ematea. Baina, eskerrik asko, alde baldin bazabete. Yo en ningún momento he dicho que hayan andado ustedes tarde. Yo he dicho que la gestión política no se ha hecho bien. No se ha hecho bien. Llega un documento a la comisión donde viene plagado de correcciones. Correcciones realizadas por el comité, que evidentemente el comité tiene que intervenir en esos asuntos. Y estamos completamente de acuerdo, pero tienen que llegar los documentos como corresponde. Bozketara jarriko dugu gaia. Aldeko botoak. Hau bat ez onartzen da. 7. puntua, 6/2024 zenbakiko kreditu aldaketa espedientea onartzea. Arratsaldeon, kreditu aldaketa espediente honek bi zati dauzka, bat hirigintzari dagokiona eta bestea kirolei dagokiona, eta zati bakoitza arlo bakoitzeko zinegotziak ingo dugu, beraz nik hirigintzari dagokion zatia azalduko dizuet. Hemen ekartzen dugun kreditu transferentzia hirigintzari dagokionez, da udal eraikinen eta lokalen mantenimentuko partidara doana, 65.000 euroko transferentzia da. Eta, aurrek urtean ikusi genuen udal lokal eta eraikinen egoera zein zan, ikusi gentzan ere lan asko zegoela iteko, eta horregatik partida honek inoiz izan duen diru kopururik handiena jarri genion aurrekontuetan. Garasi, perdón, pero no tengo traducción. Vale. Berriro hastea nahi dezute edo... ¿Estás ya? Vale. Arratsaldeon, eta esaten nun bezala, bi zati dauzka kreditu aldaketa espediente honek, bat hirigintzari dagokiona, bestea kirolei dagokiona, eta zati bakoitza dagokigun zinegotziak egingo dugu, beraz nik hirigintzako azalpenak emango ditut. Hirigintzan ekartzen den kreditu transferentzia hau 65.000 eurokoa, udal eraikin eta lokalen mantenimentuko partidarako da. Dakizuen bezala, eta aurreko urten ikusi genitun beharrak ikusita, ikusi genuen lan asko zeola, bai udal eraikin eta lokal askotan egiteko, eta horregatik urte hasieran aurrekontuetan sartu zen, partida honek inoiz izan duen kopuruik handiena, 180.000 eurokoa, lan asko eman dia aurrera, eta pozik gaude indako lanarekin, baina tartean ere ez usteko batzuk izan dira, etzianak espero partida honek gain hartzea, eta konkretuki ez usteko horiek ondorengoa dira, ez? 23.500 euro izan dira Goiburuko frontoiaren estalkia konpontzeko, aizeteak egontzianen Goiburuko frontoiaren estalkiaren zati bat eraman zuten,
eta hau berez seguruak ordaindu beharreko konponketa bat zan, baina ikusi zan seguruen pleguan etzegola sartuta eta etzegola aseguratuta eraikin hau, beraz, segurua ez da kargu egin eta partida honetatik kargu egin behar izan da. Eta gero gondia beste bi ezusteko daudenak lotuta Ondarreta herri eskolako aerotermiako obrarekin. Dakizuen bezala, aerotermiako instalakuntzako obrak hainbat arazo eta ezusteko izan ditu, eta baita atzerapenak ere, eta hoien ondorioz, konponketa desberdinakin behar izan dira, ez zeudenak aurre ikusita. Alde batetik, martxan jarri zanean eta elektrizitateak saltatzen zula ikusita, arazoa konpontzeko esan zitzaigun beharrezkoa zala hartune berri bat jartzea, honek 17.500 euroko kostua izan du, eta arazo honengatik eta aerotermiako sistema martxan jartzeko atzerapenagatik iritsi ginean urte hasierara eta oraindikan Ondarretako herri eskolan kalefaziorik ez zutenez, erabaki politiko bat hartu genuen, irtenbidea emateko egoera horri behintzat provisionala, eta galdara batzuk instalatu zian behintzat kalefazioa eduki zezaten, eta horrek 15.000 euroko kostua izan zuen. Beraz, guztira, zusteko hauek 56.000 euroko kostua izan dute, eta diru hau hornitzeko azterketa bat eginda hirigintzako partida ezberdinetan, banan aztertu dira, eta ikusi da ze partidetatik hartu genezaken dirua gerakinetik hartu beharrez izateko, eta 65.000 euroko kreditu transferentzia bat egingo da beraz partida honetara, udal lokal eta eraikinekin lanean jarraitzeko. Jarraian nik esplikatuko de kirodetakoa eta gero erantzuten dezue bi. Kirodetan asko ze laburrago hiru arlo edo dira. Batetik egongo ditzake kiroldegiko materia da edo kirolde ekipamendua, bestetik egongo ditzateke dakizuen bezala gaur egun kiroldegian ez dira kirolde elkarte guztiak sartzen entrenatzeko eta andoaindik kanpo entrenatzen duten taldeei udalak garraioa ordaintzen die. Garraioarako aurreikusi zen iazko kopuru berdina, baina horrekin ez da iritsi, eta horren kopuru egiten bertzen dugu. Eta azkenik, behin aurrekontuak onartuta gero, udaberrian areto futbol txapelketa bat egiteko proposamena jaso genuen, eta proposamen hori aurrera eramateko, diru partida behar da, eta hori ikartzen dugu kiroldetan. Bai. Bueno, en ese sentido, decir que vamos a votar a favor de todos del crédito propuesto, porque entendemos que es importante. Lo único sí señalar que estamos de acuerdo en la inversión, en el importe que se va a destinar a fútbol txapelketa, que va a ser 12.000 euros, pero sí que lo mismo que desde Urbanismo se ha hecho un esfuerzo por intentar no tirar del remanente, les pedimos que cuando haya cosas de estas que no son inversiones, y era un poco lo que se pedía siempre, no se tire del remanente para otras cuestiones de las cuales estamos completamente de acuerdo y a favor. Pero a la hora de gestionar creemos que se pueden hacer las cosas de otra manera y no tirar del remanente. Eskerrik asko. Guk aldekoa bozkatuko dugu ala diazioen batzorretan. Aitortu baita ere batrezik hirigintzan egin lanketa optimizatzeko edo modu austero batean partidetatik sortu ezkezkien soberakin horiek denak erabiltzeko, eta errexena beti da remanentera jotzea, eta behin baino gehiagotan entzun diguztu batzorretan eskatuz remanentera joatea izan behar dula azkeneko gauza, eta beti ere inbertsioi lotuta ez. Askotan ezin da, eta ezustekoak ezin dira kontrolatu, eta baina alegin hori egin da, eta beraz aitortu ez. Eta kirola lorrean ere asumitu behar diren inbertsioak asumitzearekin bat gatoz, beraz gure aldeko bozka. Besterik gabe, orduan bozketan jarriko dugu gaia. Aldekoak? Batez onartzen da. 8. puntua, Andoaingo Ziako errekastoa bideratu eta saneatzeko proiektuaren lehen fasea burutzeko, izapidetutako desjabetze espedientearen eraginpeko ondasun eta eskubideak lehen baien okupatzeko eskaera. Bai, arratsaldeon berriro ere, puntu honek ez dauka azalpen gehiegiren beharrek, guztiok dakizuen bezala Ziakoko obra aurrera eraman alizateko udalak bere esku hartu zuen beharrezko ondasun guztien eskuratzea, eta, kostiente izan da ondasun eskuratze honek administratiboki eta eramaten duen denbora
eta obra gauzatzeko dagoen beharra, honekin eskaera egiten zaio Eusko Jaurlaritzari ondasun hauek lehenbailen okupatzeko. Eta, beharrezkoa zen puntu hontara iristeko ondasun hauen behinbetiko zerrendak onartzea, eta onartu zen aurreko pleno batean, eta bestetik kredito eskuragarri eukitzea, eta hau beste kredito modifikatibo batekin ere egin zanez, gaur pauso hauek hartzen dugu pleno honetara. Honen inguruan, norbaitek zerbait esateko ez? Bozketan jarriko dugu gaia, aldekoak. Hau batez onartzen da. 9. puntua Donostia Andoain, Astigarraga, Hernani, Lasarte Oria, Urnieta, Usurbil, Lezo, Oiartzun, Pasaia eta Errenteriako udalen arteko hitzarmena, Gipuzkoako Foru Aldundiari eskatuz erregimen bereziko eremua sortzea, bidaiariak turismo ibilgailuetan garraiatzeko zerbitzua emateko. Puntu honetan esan, hau da pixka bat Donostiako udalaren eta taxilarien asoziazioaren edo eskaera bat, nun Donostiak taxiekin daukan eta Donostialdeak taxiekin daukan arazoari aurre egiteko eskatzen duna da erregimen berezi bat sortzea Donostian inguruan gauden udalerriekin. Honek zer esan nahi du? Donostiako taxi batek zerbitzua eman ahal izango duela Andoainek behar hori daukanian, eta Donostin Andoaingo taxi batek zerbitzua eman ahal izango duela Donostik beharra duenean. Hau, Andoaingo taxilariekin hitz eginda dago, bidera ezberdinak izan ditugu, eta honek hartzen duguna da, onartzea Andoain gainerako udalerriekin batera Donostia aldeako erregimen berezi hortan sartzea. Ez dakit honen inguruan zalantzari badezuen? Ez? Bozketan jarriko genuke gai orduan, aldekoak? Hau batez onartzen da. 10. puntua ebazpenen berri ematea, zehazki 1.977 zenbakidunetik 1.645 zenbakidunera eta tokiko gobernu batzarrak hartutako erabakien berri ematea, zehazki 19. aktatik 20. aktara. Hamaikagarren puntua, galderak, eskaerak eta proposamenak. Bueno, hablando de las cosas que se hacen bien y que se hacen mal y de la desorganización de la que estábamos hablando, si no eran suficientes los ejemplos que ha puesto mi compañero, vamos allá con otro más. Hace prácticamente un mes, en la reunión de valoración de las fiestas de San Juan, el Grupo Municipal Socialista preguntó por el motivo por el que ningún vecino agraciado en el sorteo organizado por el equipo de gobierno de EH Bildu había estado presente aquí en el balcón del Ayuntamiento presenciando el encendido de la hoguera de San Juan. Pues bien, ante la falta de respuesta en dicha reunión de valoración en todo este tiempo, hemos vuelto a preguntar ayer en la Comisión de Cultura y se nos trasladó que el sorteo se había realizado, pero que, bueno, por unos y por otros se les había olvidado avisar a las personas ganadoras. Desde el Partido Socialista, y así lo hicimos saber ayer en la comisión, no entendemos que, siendo conocedores desde hace casi un mes de esta situación, porque os lo avisamos también, primero, que no se hubiese notificado ni hecho público nada. Y segundo, ante el malestar de la ciudadanía, os solicitamos que publicaseis una nota o se llamase a los participantes para dar explicaciones y pedir disculpas. Nos consta que en el día de hoy se han hecho ambas cosas y nos alegra que al menos en esto sí se estén teniendo en cuenta las aportaciones del Partido Socialista, aunque vengan por vuestra parte, por parte del equipo de gobierno, con casi un mes tarde. Pero bueno, nuestra sorpresa ha sido cuando hemos leído el comunicado que habéis enviado en esta mañana y ya os digo que, vamos, nos hemos quedado cuanto menos sorprendidos porque dicen ustedes, y leo literal, para no equivocarme y que no lleve a malentendidos, por un error de comunicación, este año no ha habido vecinos viendo desde el balcón del Ayuntamiento los actos en torno a la hoguera de San Juan. Sigue el artículo, pero bueno. Y oiga, a ver, vamos a llamar aquí a las cosas por su nombre, que entiendo que da coraje, pero si no lo dicen ustedes ya lo vamos a decir el Partido Socialista, porque esto no es un error de comunicación, esto es un error de dejadez. O sea, motivado única y exclusivamente por el caos y la desorganización que
venimos diciendo, lo ha dicho antes mi compañero, lo ha hecho mi compañera, en el seno del equipo de gobierno. Y lo venimos repitiendo una y otra vez, pleno tras pleno, comisión tras comisión, y lo tendremos que repetir, nos da la sensación hasta la saciedad, porque esta manera de hacer las cosas nos da la sensación que ha venido para quedarse. Porque, como dice un amigo mío, ¿para qué vamos a hacer las cosas bien pudiendo hacerlas mal? ¿Verdad? Así que, bueno, a ver si vamos aterrizando. Y, sinceramente, no le vamos a permitir que llamen a esto error de comunicación cuando el Partido Socialista, concretamente este concejal, se puso en contacto con ustedes el 19 de junio preguntando por el motivo por el que 7 días después de haberse supuestamente celebrado el sorteo, aún no se habían notificado a los participantes quiénes eran los ganadores. Y me respondieron, tranquilo, Aritz, que está todo controlado. A ver, que podéis tener un despiste, 2, 3, pero a ver, si está el principal partido de la oposición os está advirtiendo que os estáis equivocando, que hay algo que no se está haciendo bien, vamos, que no se os encienda un pilotito rojo, pero bueno. En fin, en todo caso, lo volvemos a decir, si no están dispuestos o no están preparados para asumir procesos de participación, es mejor que no los hagan, porque nos vais a hacer un favor a todos. O, bueno, o lo mismo tendremos que también subcontratar la realización de los futuros sorteos. Dicho esto, y leemos en el comunicado también, para terminar, que el Gobierno municipal pondrá medidas para que este tipo de errores no vuelvan a repetirse. Bueno, créanme que a falta de conocerlas, y esperamos que aprovechen esta oportunidad de oro que tienen para explicarla, y ya le decimos que para el Partido Socialista van a ser bienvenidas esas medidas porque no es la primera vez que nos dicen que ha habido un error, que se va a volver a hacer, errores de descoordinación, que al final afectan a la ciudadanía y que nos afectan a todos y a la credibilidad de este ayuntamiento, que afortunadamente no es solo EH Bildu. Así que, por lo tanto, esperamos vuestras explicaciones, no tanto por esperadas, sino por lo necesarias que son. Gracias. Akats bat egon zen, esan dan bezala, ni neuk udalontako ordezkari nagusi bezala, ni neuk asumitzen dut akats hori, deitu zaie zozketa egindan pertsona horiei, barkamen eskatu zaie, publikoki agertu dugu gertatutakoa, eta bueno, hanka sartu dugu, baina onartu dugu, barkamena eskatu dugu, eta esate dizuet, ni neuk hartzen dut horren erantzukizuna. No es tanto lo que se ha hecho ahora después, que viene a petición del Partido Socialista un mes después, porque ya lo hemos intentado por lo privado, lo dijimos en la valoración, lo decimos en la comisión, no tanto por ello, es por la motivación de que estén ocurriendo este tipo de cosas. Y no quiero volver a sacar otros temas que todos somos conocedores de otra situación muy desagradable que pasó aquí en una reunión ciudadana que no se presentó nadie del equipo de gobierno. Por lo tanto, esperamos las medidas. Han tenido una oportunidad para decirla, es lo mismo ahora me respondéis con ellas, pero ¿cuáles son? ¿Cuáles son las medidas que habéis anunciado a la ciudadanía que vais a poner para que este tipo de errores no sigan pasando? Esan da bezala, akatsa onartua dago, bideratua dago, eta hurrengo kulturako batzordean izango dezue neurrien berri. Bueno, y cambiando de tema, por otro lado, hoy hemos sido conocedores, porque ayer entró en el registro una notificación relativa a una inspección desfavorable que ha hecho el Departamento de Salud del Gobierno vasco sobre las instalaciones del Parque de Chorros de Agua de Miranda y en la cual se indica que el Ayuntamiento dispone de ese acta de inspección sanitaria desde el 18 de junio. Por lo tanto, la pregunta que les hacemos, señor Álvarez, es ¿qué acciones ha tomado el equipo de Gobierno de EH Bildu en este mes para dar cumplimiento a lo expuesto en dicho informe? Dakizuen bezala, egunero neurtzen dira ur-txorroetako zehoiek. Egun batzutan itxi behar izan dugu eta susmoa da edo animaliek edo pertsonek komunian egin beharrekoak egiten zituztela. Orduan, egia da eduki ditugu da egun batzuk arazoekin, baina azkeneko egunetan
eta okerrez banago zuzendu, zerbitzutako zinegotziek, ez da arazorik egon, hori komunikatu da, zerbitzutako lan saila horren gainean dago, eta esan dugu bezala, hor egunero egiten dira neurketak. Egunero. Eta hain dira neurketa zorrotzak, nun edozein gertaera txikik eramaten du ur txorroen parkea ixtera. Hori da gertatu dana behin baina gehiagotan, eta horregatik egin dira horredako neurketa ezberdinak egunero esan den bezala. Ulertuko dezuen bezala, ez da hain erresa, horregatik aigea Miranda pasealekuan, nolabait esan prozesu hortan, hor, dakizun bezala jende asko eta animade asko ibiltzen da, eta ez da hain erresa hor, zonalde hortan, horredako gertaerik ez egotea. Baina, azkeneko egunetan, momentuz neurketa horiek ondo eman dute, eta momentuz bide honetikoa zela dirudi. Hala ere, esate dizut, gertaera hauek aurreko urtetan ere gertatzen zian. Zaila dadako ekiditea. Gure dana da, hoiei soluzioak ematea, eta bide hortan gaude. Yo no sé qué pasaba otros años, lo que sé es que hay un informe con 13 puntos a solucionar, bastante importantes y que nos preocupan. No ha terminado de responderme a mi pregunta, que se hacen medidas, obviamente, se mide el agua porque si no, no podría estar abierto, pero queremos saber y que nos expliquen qué tipo de medidas se están llevando a cabo desde el 18 de junio, que ustedes son conocedores de estas 13 situaciones desfavorables. Alkateak esan duen bezala, animalik eta, egia da, erabiltzaileek dianen bezala umia diala, badakigu, pixak eta berda jute diala, eta hortze honak bat zan fabrikaziotikan, eta aurten ikusi da, baina fabrikaziotikan bombeoa etzan onde egiten, orduan, depositoan gehatzen guztia, hortik egitezan analitika ekipua jarrita dagona horre detetatzezun beti. Orduan, ezintzula ura atera, kutsatuta zegoelako. Eta gero bestia izan zian bakteria bat agertu zen, baina bakteria bat agertu daiteke edozein beste tokitan, beti ura dagoen tokitan atera daiteke. Eta lantzen egia, egunero daude, bai zerbitzutako langiletako bat, gehi enpresa dagona bertan, eta ikusten edian atertzean akatxek, eta bidena zuzentzen juten dira. Bueno, entendemos que llevarán a la Comisión de Servicios o que nos facilitarán en el plazo disponible la solución a las 13 subsanaciones que hay que hacer. Baina, ulertu dut zuzen dizutena, denak ez dira konponketak, batzuk aterako dira beti, Bakteria bat ateratzea ez dago konponketa bat egiteko. Konponketa bat eginda, ikusi danean, bombea gaizk egintezala, fabrikazioa egintzanean parke hori, 3 motetako bombeak egiten dira, eta horietako batian, etzan ondo egiten nahi, etzan ondo bideratuta. Eta gure zerbitzutako ekipoko pertsona batek ikusi du ez zuela ondo egiten. Etzan detetatzen oin arte, horrela zegoen, funtzionatzezun parkea, eta etzan ikusten zagatik. Guain, agertuko dian beste gauza batzuk, konponketa ez dute eukiko. Eta ez dizute esango nola izatean, zen ez naiz ez kimiko ez errez. Baina, lasai, batzordera emango ditugu, zein dian hartu dian neurriak, eta oraingoz, zorionez, ondo dijoa. Eta egun hauetan, irikita daukagu. Vale. No eres químico, pero eres el concejal de servicios y como concejal, estoy hablando hoy, por favor, como concejal de servicio, entiendo que te has leído los 13 incumplimientos. Entiendo que los has leído, ¿verdad? Que estaban hablando de la falta de formación que tienen los trabajadores, no habla de mediciones, como dice usted. Hablamos del plan de control de la calidad del agua in situ, que hay evidencias objetivas que no se cumplen, del plan de control del laboratorio, del plan de limpieza y desinfección, del plan que se incumple, del plan de gestión de proveedores y servicios, o sea, va más allá. De verdad que tengo serias dudas de que esto se lo haya leído alguien. Berriro, esaten dizu leheno zure kidea esan diotena. Zuen respeto falta hori lana ez dela egiten, ez dela irakurtzen, zeizu behin baino bietan esan dezu ez dela irakurtzen. Hor dauden gauzak, karo lantzen diala. Eta teknikoak horren gainen daude bai. Edo zinegotzia egon behar du teknikoki konpondu beharreko gauzan guztien gainean. Bueno, por lo menos el concejal debería poder darme aquí una respuesta.
Eman dizut erantzuna, ez da zure gustokoa, batzordera emango dizut banan-bana erantzunak. Esan dizut, batzuk ez dira izango zure gustokoak, ezin direlako konpondu, ez dalako fisikoa. Las estaremos esperando. Bueno, terminaré cuando yo considere. Me vas a tener que decir tú cuando termino yo mi intervención. Zu bai esan dituzula gauza, gu zintzuk aditugun esan eta zintzuk ez. Ya está. Lehen esan dizun bezala. Vale. Beste galderregurik, ez? Bueno, ikasturte honetako azken udalbatza ospatu dugu, guztiok ere oporrak izango ditugu, eta, bueno, herritarrek ere gehienek oporrak izango dituzte, eta uda ona eta opor onak opa dizkiegu herritar guztiei. Eskerrik asko.